Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum mak dan kaum ayah yang tolong berdasihan untuk sama-sama kita selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul budur. Asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي، سلام عليك. يا رسول، سلام عليك. يا حبيب، سلام عليك. صلواتullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru أنت مصباح الصدور. يا نبي، سلام عليك. يا رسول، سلام عليك. يا حبيب، سلام عليك. صلوات الله
يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kepada kaum mak dan kaum ayah kita duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.